No Arzen, poď, už si na kamere točí ťa telka. Jak sa cítiš dneska? Výborne. Dobre, pozeral si to na kameru, ale pozor. Mátes, čo? Dneska máme na to. Výborne. Kajco, ten sa už prezliekol, už oblečený. Ideš domov? Ja si špatne beriem pravidel. Karol, ideš domov? Jasne. Patulín, ako? Pokutu si zaplatil? Patul, si na kamere, nehamí sa, otoč sa, hej. Povedz niečo faninkám, poď. Pozdravujem. No, povedal. Dneska rozbijeme! Pavlen, ty hlavne nič nezapod do piči, koľko raz zapotíš dneska? Dneska nezapotím. No poď, Vrbka, poď. No tak určite. Výborne. Rasík, čo? Oliver, ahoj, pozdravujem ťa z finálového zápasu, ahoj. Ľubíme ho. Ahoj. Pálko, čo, zvrátime to ešte, pôjdeme do finále? Teraz? O rok, ne? No piči, vidíš, som to zajednal. Nevadí. A poď, killer! Tak myslím si, že kebyže hráme zodpovedne vzadu a dobre zachytá brankár z zabezpečenej obrany, tak určite to dobre dopadne. Ďakujeme. A nová posila, takzvaný Machala Filip. Áno, ahojte. Čo vravíš na toto? Prečo chodíš? Pekný model. Dobrá otázka na teba, prečo chodíš neskoro? Je to na kamere. Dostal si ma? Výborne. Musím sa vysrať teraz. Chlapci, dáme si tu našu, nie? Freezers do toho! Freezers do toho!